Draga djeco, evo nas ponovo na našem zajedničkom času gdje ćemo se ponovo pozabaviti sa dijeljenjem brojeva. U ovom slučaju pisano dijeljenje brojeva sa rastavljanjem stotine. Također imamo ključne riječi koje se ponavljaju i one će nas pratiti sve do kraja ove nedelje jer ćemo raditi uglavnom lekcije iz dijeljenja. U prvom zadatku imamo, od nas se traži da nađemo količnik brojeva 968 i 8. Kada se kaže količnik brojeva, to podrazumijeva da trebamo podijeliti ove brojeve. A hajmo sad da vidimo na koji način. Dakle, ovo su jedinice, desetice i stotine. 968 podijeljeno na 8. Rekli smo da se dijeljenje vrši sa lijeve na desnu stranu. Počinjemo od broja 9. 9 podijeljeno na 8. Sad se postavlja pitanje da li mi možemo da podijelimo, a da nemamo nikakav ostatak. U ovom slučaju nije to moguće. Znači, 9 jabuka trebamo podijeliti na 8 osmoro djece. Znači, mi to možemo uraditi. Svako će dobiti po jednu, ali će nam jedna na kraju ostati nepodijeljena. Evo na ovaj način. 9 podijeljeno na 8 je 1. I sad provjeravamo. 1 puta 8 je 8, a 9 minus 8 je 1. Znači, da jednu stotinu nismo mogli podijeliti, nego ćemo je sada pretvoriti u desetice i spustiti još 6 desetica koje već imamo, tako da u ovom slučaju sada imamo 16 desetica podeljeno na 8. A mi znamo da je 16 podeljeno na 8 jednako 2. 2 puta 8 je 16. 16 minus 16 je 0. Dakle, ja preporučujem da nulu ne pišete, ali možete je pisati ako vam ne pravi zabunu. Također spuštamo 8 jedinica. 8 podijeljeno na 8 jednako je 1, a 1 puta 8 je 8. I kada oduzmemo 8 minus 8 je 0. Također imamo i sljedeće zadatke. Međutim, mi ćemo od ovih zadataka uraditi samo po jedan, a vi ćete u svojim matematikama uz pomoć sveske popuniti ostale zadatke sa provjerom. Da vidimo. Zadatak nam je da podijelimo 789 na 3. Znači 789 podijeljeno na 3. Odmah upisujemo brojeve u pomoćnim kockicama. 789 podijeljeno na 3. Počinjemo od stotina. 700 podijeljeno na 3, to znači da je najbliži broj koji se može podijeliti, a manji od 7, to je broj 6. 6 podijeljeno na 3 je 2. 2 puta 3 je 6. I sada od broja 7 oduzimamo broj 6. 7 minus 6 je 1. Spuštamo 8 desetica. Znači u ovom slučaju imamo 18 desetica. 18 podijeljeno na 3 je 6. 6 puta 3 je 18. 18 minus 18 je 0. I na kraju nam ostaje 9 jedinica. 9 podijeljeno na 3 je 3. 3 puta 3 je 9. I 9 minus 9 je 0. Znači, razlika između ove lekcije i one prethodne jeste u tome što stotine trebamo prenositi u desetice zato što se sve ne mogu odjednom podijeliti. U ovom slučaju 700 podijeljeno na 3 je 200, 2 puta 3 je 6, tako da imamo jednu stotinu koju odmah pretvaramo u desetice. Znači, dobili smo
količnik koji je broj 263. Ostale zadatke, kao što sam naglasio, ćete uraditi sami. U trećem zadatku imamo nekoliko primjera, od kojih ćemo samo prvi uraditi, ali trebamo izvršiti istovremeno i provjeru, da vidimo. Prvi zadatak je 459 podijeljeno sa 3. I sada odmah počinjemo sa lijeve strane. 400 podijeljeno na 3, to je 1. 1 puta 3 je 3 i ostaje nam 100 koju prenosimo u desetice. Znači, kada spustimo još 5 desetica, ukupno imamo 15 desetica. 15 podijeljeno na 3 je 5, a 5 puta 3 je također 15. 15 minus 15 je 0 i spuštamo na kraju 9 jedinica. 9 podijeljeno na 3 je 3, 3 puta 3 je 9 i oduzimamo, ostaje nam 0. Znači, nemamo ostatak u dijeljenju, a izvršili smo dijeljenje svih cifara, tako da smo dobili količnik od 153. Hajde sada da izvršimo provjeru. Kako vršimo provjeru? Znači, množimo količnik puta dijelilac da bismo dobili dijeljenik i provjerili da li nam je ispravno urađen zadatak. 153 puta 3. Množenje radimo suprotno od dijeljenja, znači s desna na lijevo. 3 puta 3 je 9, 3 puta 5 je 15, međutim, pošto još imamo stotina, mi ćemo 10 desetica da zapamtimo, to jest 100, i onda 3 puta 1 je 3 i dodajemo još ovu stotinu koju smo pamtili, to je 459. U ovom slučaju mi smo tačno uradili zadatak, a vama preporučujem da na isti način odradite u svojim sveskama i upisujući rješenja u matematiku dovršite ovaj treći zadatak. Sada imamo još jedan malo složeniji zadatak, na izgled složeniji, a on je u stvari jednostavan ukoliko pratimo znakove i zagrade. Imamo u zagradi 600 plus 75, a sve to podijeljeno sa 5. Dakle, mi prvo moramo sabrati ono što je u zagradi, a vidimo da u zagradi imamo 600 plus 75, to je 675, a onda dijelimo na 5. Vi ćete to postupno u svesci uraditi, a ja ću zbog kratkoće vremena samo da upišem količnik koji dobijamo dijeljenjem ova dva broja. Znači, količnik je 135 i u sljedećem zadatku imamo zadatak sa više operacija. Dakle, 579 podeljeno na 3 minus 955 podeljeno sa 5. U ovom slučaju mi prvo izvršimo dijeljenje, a onda količnike oduzmemo među sobom na ovaj način. Znači, 579 podijeljeno na 3 je 193, a zatim dobijamo i drugi količnik, 955 podijeljeno na 5 je 191, a kada 193, od broja 193 oduzmemo 191, dobijamo broj 2. I imamo još jedan zadatak koji ćete vi sami uraditi, a postupak rada je sljedeći. Znači, krećemo od broja 864 i onda dijelimo sa 6, a količnik koji ovdje dobijemo dijelimo sa brojem 2, zatim količnik koji dobijemo dijeljenjem broja 2 dijelimo sa brojem 6, zatim sljedeći količnik
dijelimo sa brojem 2, a onda isti količnik koji dobijemo dijelimo brojem 6 i na kraju bismo trebali dobiti količnik 1. Ukoliko smo na taj način uradili, ispravno smo uradili. To će vam uglavnom biti svi ovi zadaci koje sam pomenuo, bit će vam jedan vid domaćeg zadatka da vi to sami uradite. Zahvaljujem na pažnji i vidimo se u narednom predavanju. Hvala.